از غیاث الدین سایان کو پرلمانتارێکی بەرەیە ئەڵمانیایە و یەکەمین کورد بوو کوژ بازنەیە بەرلینێ چوویە پەرلەمانێ بۆخە خەلکێ موشەیە ژە بەرلین میێوانێ مەیە برێزە دەماتە باش بە سپاس و میێوانێ ڕووداوی gelek spas tu bixêr hatî mamoste Giyas Eddîn Kurd bûne hêzek li Almanya ku partiyên siyasî bikaribin hesabê li ser bikin? Belê Kurd alî siyasî jî li Almanya gelê Kurd gelekî zindê ye. Partiyên siyasî Kurd hene û Kurd di nav hereketan da di nav ewkan da gelekî zafin lêbelê bixwe yani Kurdê diaspora ji bo meselê diaspora ji bo meselê Almanya mesela Kurdê Almanya damezrê nînin organize nînin komelê wan hene ber bi Kurdistanin fakat ji bo gelê Almanya ji bo daxwazê xwe Almanya baş organize nînin û parça parçane ewa jî piskirêkek mezin e ku Kurd nikarin daxwaza xwe di weqtê hilbijartin da pêşkêş bikin bu partiyan û ji partiyan bixwazin û gelê Kurd li Almanya wek gelekî Kurd bên naskirin. Min hewldanekî çêkir beriya 15 salî min hewlanekî çêkir ji bo ku li Ewropa zagonekî qanûnekî ye hemî milletê kêmnete û bêne parastin. Bêne parastin. Ji bo wî jî eger li Almanya çar kêmnete û têne parastin wek zor bû Danîmarkî û Frîzî û mirtib têne naskirin êdiran na. Ji bo wî min hewldanekî da ji bo ku em teqrîben li Almanya nîv milyon Kurdî hemwelatî Alman hene. Nîv milyon Kurd dikarin rolekî gelekî gewre bilêzin fakat nalêzin û daxwazê xwe formîlê nakin û pêşkêşê partiyên siyasî nakin. Ewa problemekî mezin e. Fakat Kurdê ku di nav partiyan de kar dikin wek individûel şexs dikarin rolekî zam mezin bilêzin û aniha jî di meclisê da di meclisa Bundestagê da du Kurd hene aniha nêzîkî 10 Kurd müracaat kirine imkan heye me sirf li Berlîn Sînem xanim heye Sînem Taşan Funke heye û Ferhat Koçak heye li Dresdenê ew Kasım Tahîr heye xelkê zaxwe ye li hemî bajarê Almanya ez di partiyên da jorejî di Partî Sosyal Demokrata da û di Lînkê da gelekî nûnerê Kurd hene eger bêne hilbijartin Duwazdeh hene bi giştî berbijêrên Kurd ji bo hilbijartinên vê careyên Almanya. Tu di wê baweriyê de ye ku ev derkevin bikaribin serkevin? Ewan li ser ewkê wan ez nizanim derece wan çend e û li kîjan jîne ewa li ser ewkê wan li ser raya partiyê eger partî rayekî ziyad bisîne ew partî ku ew tê dane mesela di nava Lînkê da tu sê kes hene ewan bên hilbijartin sedî sed têne hilbijartin yani eger Lînkê bikirî meclisê Du ta sê berbijêr belê sê Îca ev berbijêrên Kurd wê bikaribin daxwaziyên hemû Kurdên li Almanya bigihînin di demekê de ku tu dibêjî Kurd ne rêxistîne li Almanya. Belê ew Kurdê bêne hilbijartin eger ji bo daxwazê Kurd li Almanya bêne cemhev gruba Kurd hatiye çêkirin li Almanya cara yekem lobiya Kurd gruba Kurd li parlamenta Alman li Bundestag wek fermiyetê de hatiye çêkirin hatiye diristkirin bi hewldana Kurdî gemayndê Almanya û ez mixwe jî min serî gelekî kar kir eger ew grup teqrîben 20 endam hene 20 endam ji hemî partiyan du kesê wan Kurdin êdinê hemî Almanin yani pêwîst e kesê Alman jî tê de hebin ew gruba Kurd lobiya Kurd ew şa mezintir dibî ez hêvîdarim ew kesî ku bêne hilbijartin bikevne ew grup bi organizekirîne û dikarin hem daxwaza Kurdistan
هم داخواز کردستان پارتی سیاسی کردستان هم جی داخواز دیاسپورا کرد دکارن پیش آبین و پارتی آلمان اقناع بکن که گلی کرد او داخواز خود بستین. يعني شاندنا يانجي سرخصنا بربجيرن كرد نوا بارتيين سياسيين ألمانيا لبارتية ودقرة نل هرجمارا كردان لألمانيا. بله مثلا کرد هنه ده اوکی ده ده پارتیا کردستان در کرد کیه حسیقه کرده فقط علاقاوی بکردینه کرداتی ناکه اوا تقریبا 10 سال پارلمانتره هیچ کرداتی ناکه و ناویش از کرد میجی کمیسیون دفاع و هاتبو کردستان جی لديجي هبونا عسكري ألمان لروجافا لباشير كردستان لديجبو كردستان يعني جبوك أوا بوزيسيوني بارتي تسكي أو جبو سانغوت يعني أجر كرد ده أو جروبا خدا جروبا بوندساغي ده جروبا كردان ده لوبيا كردان ده بين بي دامزراني يعني تريد كار بكن لكار خدماتك مزج بكل بكن برسا من أبو ماموستا من قلت يعني الجوري هجمارة كردان بربجير تينا شاندن جبو برلمانتويا فدرال؟ لا هجمارة كردان هيش رولي كما زلنا على زي از وقتی كتنا بارلمانتو ليكتنبرغ يك كرد نبو يعني بلكي دو كرد نبو ليكتنبرغ او قزاكي مزنها دو سدو حفتي هزار نفوساوي هي يك كرد نبو لور از لور هاتم البزارتين وهجمارة كردان رونا جنا على زي از دنا بارتي دا ابو وقت اندامك بارتي تارو خبات اخوة جو طرف پارتی حتی دیتین و امن پیشکش کرد او صعب باش جا جداهی اوی دمید چیه دما که هون پرلمانتار بون لگل نهاج بو کردان مبستامن من گلکی کاری کرداتی کرد لور لپارلمنتو امکان هیا که برای کاری بکه من مثلا کنفرانسی که جبو ختما کنفرانسی که ناونتوی جبو ختما درسنی چکر وهمي الدنيا كساتون او كونفرنس بسبب كو اردوغان قاوي مزمبابي بيجي هر كسي كما ديرسي بدل قسمه دكارن بين مارقه ام جوانا مارجي تشيتكن işte o em dahvazi خود ام بوراندرا خو بورينا خو لجري كرد درسين تكن اتسوسات يعني اگر كو معرف لو دري جبو خدمتها كرد بك دكارن مثل گلکی جورم که دعالی لوبی دکاره بیته به پارتی دیگر خبر بده از آل هانجی چند سال از مجلس مینم لیبلی انسانی که از ناس که پارتی سیاسی تا گلکی زورن و از دکارم دنوا چند ساعتی داد دکارم اوانو کرد بین جمهر و داخل کرد پیش رو ببین یعنی اوا اگر کرد سیاسی بین و داخل کرد بزنه بین وروشا كونكريت روشا هي بكار باش تغمين بكن بكار خدماتك مزيد بكل بكن باش قالك باشا تو لبرلين دجي وهر دما كتبوي برلمانتار هر لبرلمانا برلين بوي دخوازن ببرسم وكا برلمانتار كبري هون رولا باجار مزن ينمينا برلين ديار كرنا انجامن هالبجارتنا عند تشاواد بيني شلون يعني؟ برلين باجاركي مزنه چه قاسي رولاوي للسر وباندوراوي للسر انجامن هالبجارتنا عندبه بتايبتي هالبجارتنا في جاريه المانيا برلين لسر نفوسها برلين انا برلين تقريبا 2 مليون ونيف كسي كنت كارن هالبجارتني 26 اندام البرلمان او كتير هالبجارة لبرلين 26 بارلمانتري مجلس بوندستاغ لبرلين تين هالبجارتين وارولي كما قلنا ويعني برلين وك ايالات يعني وك هرمك يا المانيا 26 كاستين هالبجارتين
ئەوانەوەکی مەزن دکارن بلیزن ئەگەر بخوازن. باش. gelekî spas bo te birêz Giyasedîn Sayan parlamentarê bereyê Almanya û yekemîn Kurdê ku ji baznaya Berlînê çibû parlamentoyê her ji Berlîn tu mêvanê me bûyî tu gelekî bi xêr hatî ser ekranê Rûdawê.